O te toi whawhela I atu I lau whaafonga anga I le nei tai au, usi mai lau whaafonga o talafo wala Radio Samoa. O lo o mata I tua le matanga le wenga le vai I whafua ni usila le vai rusi wa ta ua le mabak le o lo o pipisi Afrika a o lapata I ai au se talia pa se fe malangai. O le vai rusi le nei mawalunga le lamatia I o soifua wa whaamaunia mai le World Health Organization po le WHO ma o lo o tinga I nai Tanzania ma Equatorial Guinea. Ta ua mai ai fo le WHO o lea wa awi nā tunisi o lana au whai ngā luenga. E fe soa soani e tau fiofi le mālosi o pipisi o le mabak. Ma o aunga au fiele fiva, tino vai, fa asuati toto, male manawa tata. Ai ile anga I mai na tato I tūlangi, o lea ua iai lapata inga le malo au se tālia I pāse se umolo o whai malanga mai I vaenga ni o Afrika, o lo o mālosi ai le vai rusi. Ua whai mai ai malamatanga luenga o le vai whafua ni usila, o lo o tūle mata I apea I aso ta itasi le mabak, ma o le atoanga o whaamtalanga whaatatau I le nei vai rusi, o lo o maua umai lunga lo penga ta wha ilangi, ale soifua malo loina. E le o yaisa tui po o se vai la au e tonga whiti ai le mabak I le taimi nei, mai le WHO, o lo o whaia nei so e soenga ma a tonu, e le o tue mamau. Te ena I le ta mao lo o mōlia I mōlianga o le whaia o tālo sanga pepelo, ia mau ai le wage subsidy o le koviti, o na mōlianga I vasfulu malilima. A o tū la ila tama au kilani a han men I lumo wha amsinonga wha I tū māloi au kilani ana nafi. E tali I o na mōlianga nei, e le ngata o lona le ta li o tu a inga wha asanga I a teia. E ua wha au popo le isi limas fulutolu mōlianga le e wha apena ia wha au luina tālo sanga ia mawai le lua tesi tolu miliona. Ma o le ana tutongi atu I ai le ono se lau luas fulu wha afe tā la. O le fesoasoani le nei ale malona au mai mo tutongi o tangata I taimil kūviti. Ma o fesoasoani tūpena wha atala sa ngaihan men I awala pepelo e au fiele Small Business Cash Flow Scheme, COVID-19 Support Payments, ma le Resurgence Support Payment. O lo atu wa ia fo ia le ofiso le Serious Fraud po le SFO, wha amaumaunga wha apea na ia pelongi ai le ofiso lo o le sitalai pisinisi. O le ofiso fo ile nei na tu ina tu ia il matanga luenga le Social Development, e na te ilo ina le nei mata upu. O le aso sfulma le iwo le masina fo, e toi tūla I ai le ua mōlia. Mātu ia le whaalawalawe tau te awale na tūla I mai se tasi o awala pisi o au kilani, I le a fia na nafi. O le awala le nei Mount Eden na tāpu nia pētusa o le te au le nima I le a fiafi, le ana lawe vea I le ono ta awale, ma le tangata to atasi o whaamanu alia ti ngai nai. E whaata awale le whale mai na iai, fui mu, ma le te leo, mana tāpu nia umai tu e lua le awala. Whaamtalanga nisi o tua oi, whaato awa aile sa whaalawalawe tū ngā whaapea ila lātou whaaitu. E eisa vaengo pule a onga tūlanga lua wō lātou ta lia ina le ofo tutongi na au mai le malo ana nafi. O le unia le Primary Principles Collective Bargaining, le oia ta lia ina le maalia ngai au fiele wha awheta la si itanga o tutongi o le nei tausanga, ma le tolo pasene si itanga o le tausanga asau. O le uni le nei na tu whaatisia le Principals Federation I le sefulu walu masina tāluai. Ma o lo o ia tū wai mo le sefulu 5% o pule a onga tūlanga lua. O le isi uni o lo o tū mo isi pule a onga, le Educational Institute, e na te le Italia ina le ofo na au mai el matanga luenga wa onga. Ai e pule a onga mawululunga, o le ana iai uni e lua o lo o whai mo lato sui, ma o le a fo ino o la ua talia ina le ofo tutusa lavalia itasi, mai le matanga luenga. Ma tala whaaiu, e hui o saule tala fia wa iai le avanoa e whai ngofia ina I loa mea onga lo whai a whaonga I le chat GPT. E le o nofo le lei ai pia whai a onga university. O le chat GPT o se whai ngafau wha a teknolosi e mawhai ona ia tūsia mea onga whanau. O le taiona nafi na wha manino mai iai wa mawhai e le Turnitin, le olo o whaonga e le Valu University to tono New Zealand, e loi mea o ngā kopi ma isi upenga ta wha ilangi. Ma tusi tusinga o na whaingo fio na ia I loaina. Peitai, ele o lava le whaia o ngā universite o na ele ngata o whainga nei e whai lava si sawa. I le tomai wha a teknolosi. Ai e ono iai le avanoa e alu I loa fo I whanau a onga na whaia nisi me totia e sao mai ai. Mo whai mai ai mal whaia o ngā sini o le University of Victoria I tala le newsa, Dr. Simon McCallum, o le mea monia mo o mia e whaia o ngā se taimi. Te itoe wha au pe ngai ma si itia lo lato I loa ia ma whai e ono wha awhita ia I whainga nei wa sao mai. Tau tino le whaia o ngā sinia, wa sao atu mea I loa e whainga teknolosi nei, na I loa whaia o ngā. Ai I moli maua nisi o whanau a o ngā,
O le chat GPT o la lato wōlelei e wha o ngā yaso uma. O tala nāle nei tai au, man yele asu.